benta kala singiu blake arpinutore kala lingkot ko office jong district election officer kala pelan ya katop kerteng bakhadu jong jingdon kinong thap vote na ka benta ka election MDC ha kilai teli ki constituency West Khas Hills kilai teli ki constituency West Khas Hills kilong ka Laipu R Nongston Laipu Lai Rambrai Jurngam bat ka Laipu Sao Mau Shin Road constituency ya katop kerteng jong kita kilai teli constituency la pelat ha ke jingalang kabla pelong ha conference hall ha office deputy commissioner ha katai ke jingalang uba Garrett Ellison Dates district election officer uba HK Thaba ERO ka Nongston ba Viswer ERO ka Rambrai Jurngam ba CP Maukan ERO ka Motion Road Ringkat kinong mi khmat na baro kiseng san perthai ha katai ka sngi lapan menaru ba ka model code of conduct kala treikam bat ka dei ka sngi ka ba ki kertong kin sedang mantap kerteng Lampung di kandidat di berada nomination di nongkitkan dan di political party dokter kumba ladep putupai ya karena ke itu bisa diukur beda beda nega conduct jong ke national election juga kasih hills most council bakal hills North Eastern Council. Insya Allah kita sih kita away nanti kita mat lomba di population kita final electoral. Sendiri di semru itu nega por, nama por belum kebakar dor. Isi itu nega lat mati dorumnya ban yakru ban brief. ETA betul-betul debatkan ke tajing habai debatkan ke election amnesty by EDC election ada partai IAP itu kita gijing penting di berkuat ni don hangner ia gijing tip babnia berlakli di kursi di RO bah nang don hangner ia gijing tip babnia don kam ilo open one ya Insya ada kamram jeniruban ya rapat dan saya pi suggestion naga link dengan election officer nah si ngakot ya ga jing telang jongki nadukan dia haduki nongyelam dan ipati perker ni dakwa ban bat ya ga burom jong district election ladap tak ini di asnam ladap ruk ladap conduct atli election yang P MLA batur atli long bajok ni job ni sung tenang mendai mengilang mendai kejeng hilang kejongki bat ni khot ni where ya P akan election and bersiru maupun ai keju kejeng kesyan kejeng hilang bahkan negara ambil election ru kan long bajok kumungatan bangin net ya kata burong jongga district ba di bagi election di long di bajok terakhir dah pengislam beda bat ketika hangin penuh bangin bos kita bangin oblis insam ni kena ki electoral ada di kapor. Election MDC conduct at the district office on the CEO and the election commission of India. Kita tungkan ni notification and pakai yakin date maka sila edit nila abo notice nila idol WhatsApp group. The filing of nomination kalau sedang nato minta kasih. Di ladadan bakwa akan file kasih sila tambah hado live aja. Jika filing of nomination kadai sedang minta kasih Bakal last dia kadai hadu like kadai kabadi human day kamu sheet tayo pick 3 or 4 and file the nomination. Kalau last date for filing nomination kadai like it of before 3 p.m. Hadim jangka like budget
jangka lai tarik Februari kena asyukan pai kamu fidan pos sih nado mentah ni kabar hadir jangka lai baje jangka lai tarik kabar di mandir sumsiyo indahnya ka scrutiny of nomination dia ka scrutiny dari nomination paper ki RO ki sapintip ya ki candidate hai ka kamera ila bana kamera di RO nang ila kasong hata number of candidates ada pun ki candidates ila tolong hande ada juna candidates ni tolong hati kamera di RO nang ta kata ada scrutiny of nomination kan deh hata Monday dan kemudian last date of withdrawal kita kuat and withdraw itu kita lakukan nomination yang kita kuat and withdraw kalau last date ini Saturday kita buat hasa niba ini kita notice niba apa WhatsApp group kemudian sempat hard copy but niba apa notice lalu dan sini kita tidak kecil dan kita support hasil ini ki aku dan ke bang ini ya ke finalist dan di validly nominated candidate but the allocation of symbol can be handled dari bukan kata hari Thursday the list of the candidate banyak punya ke MDC election can be handled dari dan ke smith habot ke di aku cari ke di smith habot aku cari ke sedang nado yang bikin cek hadu sampai je dan data tanggung sinam habot ila bantap lah di presiding officer kita AI token after tadi ketika kepada Monday ketika sini counting of votes di tadi nak saya nak ya sempat ya hadir jika meeting lah tapi dan kan orang orang jing asosiasi nanti bahasin satu sekali nanti aku dikatakan tadi berarti date of election di kembali setiap Maria yo ya kan notification kepada saya kami kalau ketika mahu lakukan kapag nado mentah ni mengasyo ban long public meeting yang ka permission baru di political parties baru di candidate di semua banyak punya election kata tidak fix ya ka meeting mentah ni hendak sempat dan permission kena asyo ban masa mendukung anda kena rekan mana kita kata banyak yang one pan cuma tadi ban long yang ka meeting next quarter dan nama meeting kita sendiri baje yang apply permission number ni jika permission pihak apply yang bagi aku nong saya tidak apply yang bah nana dalam dengan mengimbau dalam teks sosial banyak kamu sudah asal konstitusi yang bah dimakan ambil bentuk hak sedikit nama tanda poin kata simpel sedikit sahabat dan poin dijaga sedikit nanti aku akan kampoi itu and then ke hak bayar buat permission mentah kesenam pihak dia offline, kamdan online. Tangka ECI kadang tu kasu bida apa ni lihat ka online. Dia ya ka district council ya ka election, ka dia bilang bahasa offline, tin I bida ka fiscal ka application, pihak attach application documents. Kawai ka dia ka NOC nong basno, kawai ka dia ka expenses estimate. Kami perlu ka meeting. Nama kadang kasih dengan ni bahwa candidate banyak punya MDC election umrah perlu sepakat ya ka. Lainlah, salah. Di pala ni salah kena macam tu. Di monthly meeting, di permission yang free kita bantuan bakal estimate ya kan, expenditure. Tanah piawai kan, syuki kan piawai kan, sistem.